Inoro TV. Irorete kwihanda wega thaa 10 ota mutugore-ini ithaa ria kurehera mohoro maitu na njira nguhi na ni mohoro ma Matemo gakunyita ugeni mohoro-ini maitu ni njitagwo Kate Muthoni na tukiambiriria mutongoria wa aria nini bungeni ya bururi Opiyo Wandayi augite atongoria a ngwataniro ya Azimio ni makukorwo makirekereria ndumiriri ya kuruta mwerekera wa mubango wa ngwataniro ya kiumia giukite. Hindi oyo Wandayi akomithitie thirikari akihinyiriria erekererie atongoria na arumiriri ya Azimio aria maikirio ngono hindi ya mirurungano ya muingi ya gutetia thirikari. Nake Jeremiah Kioni wa Jubilee orete arumiriri ao mathie na mbere kuiga thayo. Honorable Kalonzo Musyoka's freedom was curtailed, or has been curtailed since Tuesday evening. And we hope that whoever is responsible will desist from the same and allow him to enjoy his liberty and freedom of movement going forward. So we came to check on him. And luckily, because when you guys also arrived, those who had put him under house arrest also gave way. But he's in high spirits, and he's actively involved in our activities. And it's also, of course, useful to ask those in authority to allow people to have their freedoms. Curtailing people's freedom is not useful, it's not in our constitution, and it's amazing how quickly we can lose all the gains that we got through our 2010 constitution. But Kenyans need to know that they are the source of power in this country. Togeli na mbere nyumba na arata a Maina Njenga riu ni morete thirikari imere kuria ihingire Maina ario anyina ere na muruti umwe wake wa wira na ni thutha wa kunyitwo migwate utuku wa Jumatano. Makieria na andiki a mohoro nja wa igoti ria Milimani family yake yugite irenda kumenya kuria ahingirwo niguo mamutwarire dawa ona gutuika ahingirwo mugaru na watho. Hindi oyo igoti nene ni riathite munene wa borithi Japheth Kome onanie kuria murangiri wa Raila Odinga Molis Ongeto anyitirwo Jumatano tuko na ndari arathitagwo ona kana kumenyekana kuri ari. Wapi nikisema hivyo mutatuambia kwenye yako na simkati haki ya Mungu. Watu wanalia huko au ni watoto wake au ni bibi yake, watu hao hawajui. Walishikwa yeye na brother yake na kijana mwingine anaitwa Rekishi. Maina Njenga ni mgonjwa au jana tulikuwa tunatafuta tupeleke dawa. Amekuwa mgonjwa, hata dawa zenyewe hana, hakunywi dawa, hatujui kama anakula. Hakuna mtu anajua ni nini anafanya. Kwani serikali imekuwa gani? Kwani ni nini hii yenye amefanya? Kwani ni bigu gani iko ndio Maina Njenga adhulumiwe? Bigu gani iko ndio Maina Njenga adhulumiwe? Tunataka kujua na tunataka haki ya Maina Njenga. My appeal, and I know him, so I'm appealing to a person I know. Can he follow the constitution? That is it. Mubunge wa Embakasi irathiro Babu Owino ni arekereirio ni igoti na mberu ya besha farifari shiringi 100,000. Mubunge aranyititwo hamwe na andu angi 6 magikwirwo gubanga mirurungano kuria ona andu acio angi marekereirio na muigana oyo wa mberu. Karo Kinyugo Maura niwe ahariririe ripoti eno. Mushirithania Lucas Onyina ari igoti-ini ria Milimani ni worekereiria mubunge wa Embakasi ya irathiro Babu Owino hamwe na angi 6 aria maikirio ngono wa keri kiumia giki magikwo kubanga gwika maundu mangithararia thayo hindi ya mirurungano ya ngwataniro ya Azimio. Babu hamwe na acio angi 6 marekereirio o mundu na mberu ya besha farifari shiringi 100,000. Igoti riugite hatire gitumi kiiganu kuma mwena wa thitango gia kugiria mubunge uyu aheo mbiru magitigira ndagathoge wira. The accused persons have just been granted bail or bond. There are complaints about how they were treated in custody. It is necessary that they be given a chance to have their bail processed for those who are able to pay the bail. The defense counsel are raising serious issues based on evidence flowing from the bar for an orderly hearing of the applications being made by the defense
it is necessary that a formal application be filed and served so that the prosecution can file their responses if they deem fit to file the same. So the application be filed soon as possible and the matter be mentioned on Tuesday, 25th of July this year, to address the issues upon filing of the applications. Igoti rihanite mwerekera ati Babu atwarwo thibitari amu wakiri ake Ndegwa Njirũ Duncan Okatch maugite ihinda riria Babu akoretwo thiini ni aimitwo gia kuria o undu mwe no tungata wa ũgima wa mwiri. Ngiribotera Inooro TV getwo Karo Kinyugo Mwaura. Thegio Karo ni riboti iyo tugithi na mbere mihango ya wonjoria gatagati ka mucii munene wa Nairobi yatinde githi na mbere ota mutugo guku maabitha a borithi makigacirithia ugitiri gutigira gutiri na rurungani marona mweke wa kuingira tauni kiharo-ini kia Jivanji kuria gwekwirigirirwo gutafanio mucemanio ni arurungani gwatinda kurangirwo ni mbuto cia borithi. Onjoria aria mahingurite nduka ciao maugite thiku ithatu iria gukoretwo na mirurungano wonjoria ni uthiite thina gikiro kinene. Wira ndukoretwo wi mwega kuma maandamano manjiririe tondu nduka ni irahingitwo andu a biashara ona ngari itirokaga no riu kumia umuthi turona andu ni manjitie gucoka othu wira nduri racoka raini andu marurungana tutionaga customer tariu kwa hindi turateire matunda maingi muno ni undu wa kururungana no riria gutari marurungano customer ni ciukaga uria turenda Raila na Ruto maikare na Maria tuge na urumwe tondu ithuĩ twahaha mwananchi wa kawaida ni warathi na mbere na kuumia. Biashara kwa sasa tunasema iko chini, the business is down, juu watu wote wameogopa kuja town juu maandamano. But the bottom line of everything is maandamano si juu ya Raila. It's not about Raila, it's not about Ruto. It's about the cost of living. Ukweli maisha iko juu. Muno twitandwa biashara. No twende tumaiguane matige kwihuranira ithuri macokanirire mundu enyihie uria ungi enyihie maiguane niguo tugikorwo twina kamweke ga kuruta wira tondu gutiri utabati uria ungi. Ningeshauri tu rais na kiongozi wa chama cha upinzani Raila Odinga wakuja pamoja wasungumze kwa sababu sasa hii maisha ni ngumu sana, tunashinda tutafanya aje. Riu thaisi ninge twina kihinda-ini giki kiuru gia uchumi gukorwo wi iguru yetondu uchumi wi iguru no turang'ang'ana juu chini tondu ariri twina mwihoko tani ndina imani muno na kiongozi mheshimiwa rais. Tukiuma icio cia mirurungano tuigicigie urimi kuria mwingi na arimi ni mathingatitwo kwiyumiria monanio-ini ma urimi maria maratwarithio na mbere kaunti-ini itiganite. Makiaria mari monanio-ini maya kaunti-ini ya Embu, ataramu na maabitha honge itiganite cia urimi marathingata arimi kuoya kanya gaka guthoma na kwamukira motaro megie urimi na makiria urimi wa kurehe baita na guteithiriria kurora maria maturigicĩirie. Miaka itatu thutha wa monanio ma urimi kurugama kaunti-ini ya Embu thutha wa mututhuko wa murimu wa COVID-19 bururi-ini, riu monanio maya ni macokete. Kuna kama 90 watu kama exhibitors kama 90 na bado wanaendelea. Kesho tutakuwa na full house na ni kwa sababu hapa Embu hatuna any insecurity. Show ni kitu ya maana sana kwa sababu watu wengi sana unjana wanajifundisha mambo mengi sana. Pia show huwa ya maana sababu ina provide networking kwa watu ambao wanakuanga wakitaka kuuza vitu vyao. Ataramu a urimi kuma honge citiganite cia thirikari ona kambuni kiumbe makioya mweke wa guthomithia muingi ciigie urimi wa kiriu. Kuna watu ambao wamekuja kutufundisha mambo ya climate smart agriculture, na ninajua kwamba watu wengi sana wanaweza njifundisha mbinu za kisasa ambazo wanaweza jiingiza kwazo ili waweze kuinua indandi ya mapato yao katika kilimo. Riri thi yothe irahurana na ucenjia wa riera, arimi marorio matigane na njira imwe cia urimi iria ithukangagia tiri, ithima cia mai ona kana uhuthiri mukiruku wa dawa cia mimera.
Catherine Jerry uria ni mutaramu wa urimi kuma ruhonge rwa Kalo ni athingatite arimi maikarage magithimagirwo tiri wa migunda yao kuona ihitia rimwe arimi aingi mekaga ni kuhuthira bataraitha matekwamba kumenya kiria tiri wao rabatara. And for every soil that is tested, there is always a recommendation to tell us what is within your soil and the remedies that you are supposed to do to correct the problem if the soil has a problem. Arimi a kaunti-ini ya Embu na kungi ni marorio moe mweke uyu monanio marathie na mbere guka guthoma na kuongerera ugi wao hari urimi. Gerifo Tera Inoro TV Getu Wangari Maria wa Muigana. Thegio Wangari Maria tugithi na mbere thirikari ya kaunti ya Kajiado ni ruguritie mubango mweru wa uhuthiri wa migunda matura-ini matiganite ma kaunti iyo. Thirikari iyo irenda aria othe mena muoroto wa kugura migunda mabe mataukwo ni mubango ucio niguo kumenya mwerekera mwega iguru rigi migunda na broti cia kaunti ya Kajiado. Thini wa mubango ucio thirikari iheanite mwerekera wa kuria gutanyitwo kuhuthirwo na urimi uthii wa na mbere iganda na maundu mangi. We want all and sundry to know, including our investors and fellow Kenyans who are coming to Kajiado to look for opportunities. We welcome you, but we expect you to abide by the planning that we have done, a spatial planning for Kajiado County. Any development that will go contrary to the spatial plan will meet the full force of the law. Kuanzia leo hakuna kama shamba imesemekana ni ya kulima ni ya kulima. Kama shamba ni ya kuweka nini ni ya kuweka nini. Hii ya kwenda kuambia wengine tumekataa. Tungetaka hii spatial plan isiwe ni kitabu ya kuweka kwa ofisi. Try and make the things which are written in this plan practical. Ukienda Kiserian, the livelihood ya Kiserian ni kichinjio ya Kiserian. Na kama hiyo kichinjio haitakuwepo, Kiserian haitakuwa ilivyo. Na kama ni if it is our pleasure to continue having a county that is stable, ni lazima to support ukulima. Is that it will set aside places for human settlement, it will provide spaces for our wildlife and their corridors. Kwa sababu ya kupanga ardhi yetu, we are certain that food security is going to be realized in Kajiado. Tukiuma kou Kajiado tuingire iharo-ini kuria timu ya Machakos Boys nirahotire timu ya Simis na bao 4 gibugu thiini wa semi-finals ya mathako ma thukuru ma mubira wa maguru ma gitaru kia irathiro ria bururi. Machakos iregatire tigiti wa finals iria guthakagwo umuthi. Mwena-ini wa volleyball ya Nyarari njorua cia gitaru giki Kwanze Girls iraingirire thiini wa semi-finals thutha wa kuhota thukuru wa Iruma kuma Meru na seti 3 kwa gibugu. Ngucanio ici igucĩrĩirie timu kuma kaunti ciothe 8 cia gĩcigo gĩa irathĩro. Betika irathi na mbere cia mathukuru ma secondary kuma gitaru kia Rift Valley town-ini ya Nyahururu irorete kurikirira muthenya wa rucio. Muthenya wa umuthi betika ici cingirite gikiro gia quarter finals na timu iria ikuhotana igacemania muthenya wa rucio Jumamothi niguo gwetha timu iria ikarurukia gitaru kia Rift Valley betika-ini cia kĩbũrũri mweri ukite wa kanana kaunti-ini ya Kakamega. Nitrona gikiro cia mathako ni ciukirite muno. Tari ungirora kiharo giki kwina finances ingi muno mokite kuoya ciana magiciria ni ku join irabu iria cia nanja kuma ira tukoretwo na andu kuma nanja andu a timu iria nene ta Ulinzi meguku na ni mararora tari muthako uri urathi na mbere ni wa St Anthony versus Menegai na andu othe maihurite kiharo makiwirorera na twina andu marenda kurora athaki mamatware timu ine yao. I can see a lot of talents among the young people
I would wish that the schools in one way or the other to come together to form an academy out of these sports, because these youth need to be given a chance. We need to develop the talent, and as a county, we are developing a academic talent center where the best students from our county will be trained and marketed for their talent. Timu ambazo zitachaguliwa kuendelea itakuwa ni timu moja moja kwa kila discipline, na hiyo ndio itawakilisha mkoa wa Rift Valley katika michezo ya kitaifa ambayo itafanyika kule Kakamega kuanzia tarehe 5-6. Riboti ya mwera ritini gukorwo gitutirihira mohoro maitu ma ithariri gaucokeria ngatho cia mwanya ni unyitaniri waku na ngakioka no guthi na mbere guikara mitambo-ini amu mohoro mana mangi maingi mari andikitwo mohoro marathi na mbere kuhaririria nitukurehera na njira ndikiru mohoro-ini maitu ma Inoro hwaini na Inoro thaa 3 tucemanie cie handa thaa 7 turi hamwe na Haron Njoroge ni Jitau Kids Muthoni. Honokia besha heido irio huthagira o muthenya kuma kopia mweri uyu. Thogora wa indo cia duka-ini no ukorwo na goro gukira wa kopia. Kopia, maisha rahisi. Cheza virtual EPL leagues kwa shabiki.com. Usingoje mechi za English Premier League zichezwe weekendi. Play the virtual leagues now, ujishindie hadi 300,000 shillings kila dakika 2. Chapa chap chap na EPL virtual leagues on shabiki.com. Usingoje. Play now. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416. Mio ndogo weharirie kwa zonto kugwaragwara odi na shoki ginyaga thigino gaiteke ni team usiku sako wabebe tukiwapeleka usiku bana tugetelefone adisia mena nono wapi kelele ya DJ Fiva kwanza Weda kelele ya TV wirekererie mwagoyo tuga kuhituke o muthenya wa juma thaa 4 cia utuku. Sesheni ya Inoro TV. While other cleaners blow away, Harpic 10X's viscous formula in only one round of application gives you sparkling, clean toilet. Harpic, 10 times better cleaning than other cleaners.